Macedonija ne, ali Srpske, srpsko ili srpske englesko mogu. Može, srpske može. Dobro. PSG treta godina zaredom na Final Four, nova šansa, odnovo ste favoriti. Ovaj put što je različno je što imate Nanta protiv vas i imate Kirila Lazarova protiv vas. A da. Da, opet smo ušli u Final Four, treći put za red, to je nešto veliko za naš klub i za francuski rukomet. Ponosni smo na to, ali znamo da ako na kraju izgubimo, to neće ništa značiti. A i znamo da je to teško. Bili smo ovu sezonu klubovi kao Veszprem, kao Barcelona, kao Kiel, kao Rhein-Neckar Löwen, kao Flensburg nisu ni ušli. Znači da je to stvarno teško ući tu i zbog toga se treba poštovati sve ekipe koji su tu, koji su zaslužili biti u Final Four i znači da sutra protiv Nanta bit će teško jer Nant dobro igra, ima odlični igrači, došao je Kiro ovu sezonu i tu su još jači, tako da će biti velika utakmica. Vardar je opet ovdje, dužnici su vam od lani, od onog finala, jel bi želili da igrate opet s njima u finale? Ja bih samo želio da budem u finalu, to mi je najbitnije. Vardar je za mene toliki isti favorit kao PSG, ima odličnu ekipu, osvojili su prošlu sezonu protiv nas, odlično su igrali i ovu sezonu isto. Znači za mene je Vardar jedan od velikih favoriti ovu sezonu isto. Finale s njima? Da se revanširate? Ne znam što ne bih to... Ne, to mi nije bitno, moj fokus je na sutra, na Nantes i sve i za nedjelju imat ćemo vremena za to da razmišljamo na utakmicu. Hvala vam puno. Hvala.